Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Kamauran Keneng Cultural and Sports Club hakar Pratrik Ucemang Arja Pesan. Kalapan sedang ia akan lempung ilakai football ke belatip muka fifth Mauran Keneng Invitation Football Tournament Arja Pesan dak jinga kun hapdang ka Pom Lahir United Sports Club persya ia ka Challenger FC. Ia akan ni ke lempung ilakai la peli ba da ubak penyak sing siem ubalong Chief Executive Member Barim Jong ka KHDC haringkat ke jingdan lang urang ba snong ka Mauran Keneng ubak Peter J Lawai paduskat tri jong snong ki pastor ba kumju ubak H Mukhim ubalong MDC Barim bat kinong kit kam jong snong tim Shimasa Haneka invitation football tournament leading bang Shimasa sampai ke Abdullah Eklo bekerja dengan tournament sedang mendapat berkantor dengan tim iban sedang dengan jilakan dengan tim Bogota ismoban ai pulai kerpang bakin lah jilakan bah bakin lah jalan maka jing mensau dengan jing mah jilakan ai jilakan benar kepada tinokai kita holsha berkunjung itu orang bila letak bekerja dengan tournament ki referee linesman berolah ni kerman ba pintian ba ke silakai ba silakai dengan lokong ke jinga sim nak bertaki nak sosnong ba kuncu di samad ber posnong ba kin nang yo ke kata nusa bakin ya syafran ni silakai sampai aduk berit aduk behet teh kena ke por nomor man sibun rek sudah bok ring ya ka bok sport dan cultural club bahkan Allah susu berpia di tournament nak por haki kita berfer kau kita football tapi kita kai buat setelah kau sudah berkedong di dalam berkunjung terbang datang atlet tim bahkan nangla bila kai bahan bila kai kau hatam kenya jingjau lagi berapa kita bantu Mesir dengan restore basistim ni kenya jingjau ini itu ka MCC ni kalau ini bentuk sak makro bagi betul sport harus juga kalau bagi lah patron saya radio yang saya kira kita bagi lah simata harus kedip saya nanti aku SSA kung kadap chonga jese jingpur burom namta jadi berupnya senika jingpli pernah ini kita nanti jadi sobat kuat ya di vice president chonga marketing process patlok bapaya mungkin dan ai ini sana coba harus kuat agar pas nanti bro ban shipping ini ai coba di jingpur burom waktu kuat dan ai nanti jingkiran kuat nah ai kumle terbang hari ini kesini terbang namta chonga bawa di Eropa di Pakistan ki para samla ke Washington segi medan lang hari madan hari caka ye bansaki ye ga chimpre pada ye ga Balkan Invitation Football Tournament Arja Makusan haga chu kopon na thoi kopon na prem sampai bilingo keng kada kopon ye badu punya banwan konplay ye ga invitation mentarasne kada kopon ye ga banwan kabadin kong kade hadir ke cingkem do nak kene ke dorwasnam namta ke Marketing Sports Club buat kedar ke cingkem ba cingkem pa bangan yo berwan berlong kongsan hakne gesne oh desa kamlong shu kum nang kebat jone constituency Henry ke cingede kebacan ke Bangladesh lengkap bape kanum do nak kene ke caka nak kene ke than cungi correction kawan kale ni job ni rem nele kacing ade kemacan kanang yai petian kanang yai mayam nang ni khmat bat kunjuro bai krean sepang kani ke development aku bide bat ke sport ni dan kam shisha banyak trelang bat ki bos nang bat ke sport club bat company je krean na ke port aku port dengan long MDC na women age port hani constituency Inju kalian tumbuh bertumbuh ini semua hari ini ke sport. But ni orang pada kali ke dom ke hal ke juni jenai
na ka constituency Morkeneng ka Morkeneng Sports Club ka Durban Shnong ka de ka we ka belacam syapat ma akabai de ba sports terati hok banyo iki cindot kam ki babian namta ki samla ki bersab agane ka dok ka tuni nama ka daw ka cingwan ka tuni menta kasne kanam de ka cingwan dan play ya gane ka Morkeneng Invitation Football Tournament Henry niwan ringkat ka bensim basoki lese bananesh khmat ngin hak dia trailer nakamta berwarra ki kampun roy hagbi de ko sports thane ko Morkeneng ngin kwa ko Morkeneng kan sa kumne ko makalong mata namar baki bubun ki khan sama to national ki ransa nanu ki hak ki bare hanu ki sama ki babi baki pau ontang hak chala me dia Henry Krapau hak India bat shaba to India punchu tengi kwa kan persulur iki hak ki bare negeri nasional ikwa kan persulur ki sama negeri nasional baling ba ka cingdan joki infrastructure ki babiang apa to nasional nanta sports lesekan I don't see begini ki sama ban sa hakaling ka football ka PWA ki activities nasional kan berkembang begini ka soccer jela kebrairam dau ba Konrad berga Preston Chief Minister buat Deputy Chief Minister hakani ka mam tingka jumni setiap arcar atusan apudro lamang nam ta sports hadu si hajar kendai sepak klur nam ta berkelut dan setiap nam ta berbentuk ke sport hak jalan mereka berkene ke cingmang jumni ke si hajar kendai sepak klur kambut ban mangtai klub wiki kam hak sports henry ke berkentuk ban benut nam ta berwarna kimadan kibabiang khamtam ki madan football madan cricket kiwe ki madan yelekai kiba ki sama ki dankam bat nalor kata nilai A bakadan kata ka scholarship ka cingmang pisa kerbang namta kini ki sama badan sab ada sports kiba pair bat kersyani ki habede bat ka cinglok cing siap khamtam ka cingpule kiwe dengan so badong in shim kabu hanne baka soccer jela ka dengan phai kbat Shakamot kena khamta maka sport. But hagani snake aso benong ngatrai lateban yakendo yakihe soccer berpak bang terbang yakni kemadan namta berbiang kai football hanne. Ini kuat bansa tampung ni. Lagi kuat ba kena sidong bol kena ke Durban sidong ke sports club hanne kanam kiyo na kawai ke setiap chakawai pat khamtam mentali nilai semua sekretari berapa Pemerintah usniam doakan hak pada kun hantai hak kulo hak second division. Kecingdon siap ki babon, kecingdon kam ki babon. Mulai dari dan kata kecing trelan yang next yang kita bawa ki pulong buat ninyo akan jusok coba cicok. Syukurlah.